In a major crackdown on illegal narcotics, the Baisalbari police station in Khwai, in a joint operation with the TSA, successfully destroyed an estimated 10,000 illegal cannabis plants on Saturday morning. Based on confidential intelligence, the Baisalbari police initiated a large-scale operation targeting 3 specific areas under the police station jurisdiction: Kanchamati, Junior Colony, and Khengrabari. Baisalbari police station OC Jugal Tripura stated that an intelligence report indicated the presence of illegal ganja cultivation spread across 6 plots covering approximately 2 kani of area within the Potmobile block. Acting on the tip of, a joint team of police and TSA personnel raided the sites this morning. We destroyed approximately 10,000 mature ganja plants along with cannabis nurseries and burned them at the spot, OC Tripura said. Kini punggosong sini Baisalbari police station andaro sini thane khobar tongmani je Baisalbari PS ni andaro bibhinno jagao ganja sara kaijakni जोंहा खबर माने दिनै आनिगारनि स्टाफ TSR सह जों गोबां गारि थाइदामबाय जों अरनि थाङै जों जे जागायाव जोंनि खबर दंमानि अ जागायाव जों भिजिट खायगिया जागानि मुं ओमफ्राय काचामाति जुमिया कलनी दै खेंग्राबारि अ 3टा जागायाव टोटल 6टा प्लट विभिन्न जागा दंमानि आबनो जों तानखा kaisa plot onuman ek kani ni kisa besi rokungan tar mane 6ta plot ni 6 kani 7 kani jagangan sara sengaro seng saratan ka 6ta plot mili onuman 10,000 rokungan sara plus pai kaijak kisa torbai jakabo seng tani kabokha salno pore seng simi thamani jabok seng tani paikha tabok sujora chini area otai kono khobor kori abti tongni जों खबर मानमा लगे लगेनो जों जेखुनु जागानि खबर मांखांखायनो जों तांलायदिनो सारंगा ताबुक सिनि मिशन सारंगा ताबुक सिदि काई तंनाय बंबाय ताम क'क्राझार नाय सिदि काई नाय दंना आं कबकना मुसुंगो ताबुक नायदि सरकार तो सिदि काई मते बेलायनो स्ट्रिक्ट तेबो साजाक दङ जे सिदि तानफुरो SDM अफिस नि स्टाफ थांनाय तहसिल थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थांनाय पुलिस डिपार्टमेंट थाङै अ 4टा डिपार्टमेंट थाङै तानना परे तनर साइमनो फरेस्ट नि सामुंतामो तहसिल नि सामुं बतो जागा साबनि गलाय बतो खायरिनाय फरेस्ट बपर आइडेंटिफाई खायरिनाय आबोकि फरेस्ट लैंड ना फरेस्ट लैंडिया जुब लैंड तहसिल तो आबो रेकर्ड नायनो सोंरिनाय बिनि परे तो पुलिस तो साइमनो आबो एक्शन खायखाय स्पेसिफिक गांजा प्लांटेशन नि बागै सेक्शन दङ स्पेसिफिक सेक्शनाव केस नाजाखांखाय जागा मालिक रमजागनाय जे फसल खायनाय रमजागनाय आबोनि बागै जारा खायनाय नरक सतर्क दंदै बिपद खायनाय जदि ताबक तो गभर्नमेंट स्ट्रंग स्टेप नावै दङ आबोनि बागै आबदै इलिगेल काल्टिवेशन खायाखैनि सावनि आं वानस They stressed that achieving a drug-free Tripura requires both continuous law enforcement action and the active participation and social awareness of the public. Reported by Biplov from Khwai, Chinikhora.